The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Menda kami jongka arpu pratarik unailar arja penriau ha kapor kumba shipau baji AA ha Rhino point kala don ka jingja aksiden ha pedeng ka wei ka thuk ka banyado wei u Punjabi bat ka skuti ka banyado Khasi ka badan your registration number ML05Y 4243 kat ba ya ka thuk pat om shimla yo issue namar ba kila Rhino nakani ka jaka Marsen ja kani ke jingja kala don ka jinge peni ni ha pedeng kinongnya jong kini ki ar shaka bat khamadien lawan poi bon ngot ki Punjabi na themator ha kani ke jaka bat kilawan poi ru bon ngot ki Khasi henrei ki Pulit haringkat bon ngot ki Crpf kilawan poi ha kani ke jaka ban laj na kanu ke jingkol mar Ani kon, pihak boleh nak mentah support cyber. Di submit tu scholarship jumpi. Last date mentah ke sini teh. Tang sama je kat lakon. Kamu tahu saya mai? Hoi tin tuan. Kamu nak duduk nang ni habis semua jurang. Tapi nak menu kan? Ba. Kong, long lek syanga. Dia mau apply scholarship em. Dia lazim mentah sini sama je kat lakon. Scholarship? Kata apa? Gini kena ni. Mana ni? Kalah lip na level lagi. Dia. Tak tahu jurus dah. Tak. Ni dah. Tempat kamu nak keluar. Ni ko boleh. Kau yang nak aku nak beli. Yes, salam. Yes, dok. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ka scholarship kidi ka paket mani. Baay ka sarkar. Hindi nakabenta jonga. Ka scholarship kidi ka lawe jonga. Kablay shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Ka jingkir ko. Bat ka jingkri lat. Iki beduk. Kong mga.